Следующее юное дарование, которое выйдет на эту сцену, всем известно. Я просто назову его Узаир Найманов. Огромное спасибо, и эти аплодисменты говорят сегодня о многом. Итак, для вас поет житель села Черленные Буруны, Ногайский район, Республика Дагестан, Узаир Найманов, Алан Юрт. Музыка Зелимхана Зинеева, слова народные. Итак, встречаем. Песня называется «Домбра». Перепутали, извините, пожалуйста. Savılıma gelgende, kurpüldegen kar yerge düşkende, domburamdı alarman, yürek sazım çalarman, kaygırgandı yaşaytpan. Domburamdı alarman, yürek sazım çalarman, kaygırgandı yaşaytpan. Dombra sazın esirtgen ataylar, manesine es bergen adaylar, eskenine oy verip, yüreklerge söz verip, göz yaslı kızganmaslar. Eskenine oy verip, yüreklerge söz verip, göz yaslı kızganmaslar. Ey dombra, kaygı sansız gününde, batırlar uyklamagan tününde, yüreklerin götergen, soğuslarga kuş bergen, köptü körgen dombra. Yüreklerin götergen, soğuslarga kuş bergen, köptü körgen dombra. Savılıma gelgende, büldegen kar yerge düşkende, domburamdı alarman, yürek sazım çalarman, kaygırgandı eşaytman. Domburamdı alarman, yürek sazım çalarman, kaygırgandı eşaytman. Songs. Узаир Найманов еще выйдет к нам на эту сцену.